Să începem studiul. Suntem la ziua 19. Давайте начнем наше изучение. Сегодня у нас с вами день 19. Și studiul pentru ziua de azi ne spune că este păzește-ți trupul. Și aici este vorba și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Următoarea frază, următorul subiect. И тема, которую мы будем рассматривать, это как хранить себя, то есть как хранить свою плоть от искушений. И мы рассматриваем это выражение в молитве «Отче наш», «Избавь нас от лукавого». Deci, aici ne spune că acum, după ce am studiat toate temele până aici, în cadrul rugăciunii domnești, credem că am înțeles și ne-am disciplinat potrivit cu cuvântul. До сих пор нам что говорится? Что мы усердно изучали, до сих пор выработав навык изучения, определенную дисциплину и были готовы слушаться слушать истину и повиноваться ей. Cuvântul ascultat, el trebuie să schimbe inima noastră, da? Și Dumnezeu face o lucrare minunată în tine atunci când studiezi, да? Слово, когда мы его услышали, он производит прекрасную работу в сердце каждого человека, который познает истину. И тогда, когда он живет в ее свете. Și acum, de asemenea, prin disciplina care ai dobândit-o 19 zile să studiezi și studiind în continuare, te va duce cuvântul la lumină care duce la maturitate ca să înțelegi cum poți, când zici vie împărăția ta, facă-se toate acelea ca să fie reale pentru tine. Поэтому готовность к служению в Царстве Божьем будет реализоваться в нас тогда, когда мы будем молиться на основании каждого предложения в молитве «Отче наш». Și acum vrem să înțelegem subiectul acesta. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. И сегодня мы с вами рассмотрим следующее предложение из молитвы «Отче наш». «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Deci expresia izbăvește-ne de cel rău poate fi tradusă izbăvește-ne de la cel rău. Это последняя часть предложения звучит так: «Избавь нас от лукавого», от него. Cel rău este cine? Hai spuneți voi. Acum avem aici Кто лукавый? Dar toți știm. Cine este cel rău? Кто лукавый? Дьявол. Diavol, Satana. Да, дьявол и сатана. Mincinos. Лжец. Ucigaș. Da? Человека-убийца. Părintele minciunii. Отец всякой лжи. Cel care nu rămâne în adevăr. Не пребывающий в истине. Ispititorul. Искуситель. Înșelătorul, acuzatorul la frați. Обольститель, обвинитель братьев. Cel care domnește peste rău. Deci când vezi distrugere, rău, știm cine domnește. И разрушитель, который властвует над злом. Nu că el e deasupra ce face și că Dumnezeu nu știe, dar el este cel care asta face, asta e caracteristica lui. И это характерно для него, это то, что его описывает. Deci folosirea de către
Iisus a pronumelor la plural în timp ce ne rugăm, tocmai că subliniază faptul acesta că să ne rugăm nu totul despre noi, ci de mine, ci de noi. Trebuie să ne gândim la trup. А то, что Иисус в этой молитве, в этом примере молитвы использует местоимение во множественном числе, говорит о том, что Иисус учил своих учеников тому, что эта молитва не лично для нас, то есть не только за меня одного. Deci, când noi ne-am întors la Domnul, Domnul ne-a pus în trupul său și trupul funcționează bine când tot trupul e sănătos. Когда мы верой принимаем Иисуса Христа, мы становимся детьми Божьими, и мы становимся частью тела Христова. Și fiecare membru al trupului este foarte important. И каждый член тела Христова является важной частью в теле Христа. Și dacă un membru îl doare și nu-i sănătos, doare tot trupul, da? И если один член тела немощных, это, конечно же, влияет на все тело Христово. Asta înseamnă că dacă aleg să păcătuiesc, neascultarea mea mă afectează nu numai pe mine, ci pe trup, pe cei din jurul meu, da? И тут важный момент. Если мой выбор останавливается на грехе, то мое непослушание, конечно же, сказывается в последствиях не только на мне, то есть не только я буду испытывать те последствия моего греха, но и окружающие меня люди. Diavolul vrea să înșele din punctul ăsta și să convingă pe oameni, îmi face rău mie. Nu, face rău, nu e adevărat. Boala asta afectează tot corpul, păcatul, da? Și ispita trebuie să înțelegi. Дьявол любит обольщать и убеждая, что это касается, твой грех касается лично тебя, и все. Но нет, это не так. Да, și aici Видите, как закваска, да? Как закваска. Ca și aluatul dospit. Da, afectează, da. Deci, vrem să înțelegem când spune și ne izbăvește de cel rău sau departă-ne de ispită, că e nevoie de o veghere, da? De vigilență. Поэтому тут очень важно быть бдительным. Когда мы говорим «избавь нас от лукавого», это говорит о том, что мы должны быть бдительными. Deci, într-un fel, Dumnezeu ne pune în gardă prin cuvântul Său, să veghem. Поэтому Слово Божье говорит нам о том, что мы должны быть бдительными и хранить себя в чистоте. Nu ne duce în ispită și ca să înțelegem să citim Iacov 1, 13, 14. Поэтому не веди нас в искушение. Видите это выражение? Чтобы теперь его лучше понять, давайте откроем Иакова, 1 глава, с 13 по 14 стих. Deci cineva să citească. Прочтите кто-нибудь, пожалуйста. С 13 по 14, да? Да. Da. Там буду. Так, 13. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Bun, deci, ce învățăm, ce ne spune aici? Итак, что мы видим в этом отрывке? Că nu Dumnezeu ispitește, da? Что не Бог искушает. Ca să facem rău. Не Бог искушает злом. El nu ispitește pe nimeni. Бог никого не искушает. Da? Deci noi știm că acest adevăr trebuie să-l punem paralel. Scriptura nu se contrazice, pentru că aici zice și nu ne duce în ispită. De fapt, am spus că departe-ne de cel rău, cumva ar fi, știi? Видите, может появиться небольшое недопонимание. В молитве «Отче наш» он говорит, не веди нас в искушение. То есть Бог
не введи нас в искушение. В послании Иакова говорится, что в искушении никто не говорит, что Бог меня искушает, но важно понимать, что Писание не противоречит Писанию. Deci, noi nu cerem lui Dumnezeu, Dumnezeule, nu ne ispiti. Înțelegi? Nu asta vrea să spună. И мы не просим Бога, чтобы Он нас не искушал. Pentru că am înțeles foarte clar că Biblia spune că El nu ispitește pe nimeni. Потому что Бог, Он никого не искушает. El nu poate acționa în nedreptate, în rău. Он не может действовать в неправде и пребывать во зле. Deci, de aia trebuie să punem timp, aici ne arată cuvântul ce înseamnă. Plumb, în greacă înseamnă a aduce, este un verb conjunctiv activ, deci vrea să arate că timpul denotă acțiunea care are loc la un moment dat. Da? Слово «введи», переведенное с греческого языка, что означает «приводит», «приносить к». Это глагол во времени арист со слагательного наклонения. О чем говорит это время арист? Это время указывает на конкретное действие, происходящее в конкретное время. Активный залог используемого глагола говорит о том, что сам субъект производит действие. Поэтому Бог, который либо вводит, либо не вводит нас в искушение. То есть не Бог вводит в искушение, а вот этот самый активный залог говорит нам о том, что человек, субъект, то есть человек, он сам производит действие. Deci, ce concluzie facem? Expresia asta nu ne duce în ispită înseamnă, Doamne, ție-ți cer să nu ne aduci în ispită în niciun moment. Поэтому, к какому мы пришли выводу? Выражение «не веди нас в искушение» по сути что говорит? Господи, я прошу Тебя не приводить меня в искушение в любое время. Dumnezeu ne va aduce vreodată în ispită? Nu. Să ne uităm la cuvântul tradus ispită, apoi îl vom pune împreună într-un mod practic. Итак, прежде чем отстраниться неверие, что Бог приводит когда-либо нас в искушение, давайте рассмотрим слово, переведенное как искушение. Deci cuvântul grecesc, periasmos, este folosit pentru încercări cu caracter variat. Încercări, deci și ispite. Греческое слово для искушения используется пиерасмос. И значение этого слова как испытание, проверка, искушение. De exemplu, deci trebuie folosit potrivit cu contextul. Deci contextul determină înțelesul, înțelegi? Очень важно его использовать, это слово, в правильном контексте, потому что контекст определяет значение текста. Deci, în capitolul 1, de la 1 la 12, vorbește despre încercare. В Иакова, 1 главе, 2 и 12 стихе говорится об испытании. Și același cuvânt este folosit în versetul 2 și versetul 12. De la 1 cu 2 și 1 cu 12, да? Да, значит, слово описывает испытание, в котором мы должны радоваться. Это 2 и 12 стих в 1 главе. În timp ce la 1, 13, 14, cuvântul este în legătură cu păcatul. Acum ne vorbește despre păcat, contextul. В 13 и 14 стихе 1 главы там это слово используется в отношении греха, которого нужно избегать. Deci este ceva care vine dinăuntru, da? O ispită care vine dinăuntru. Итак, в отношении греха. Deci ispita vine dinăuntru, aici vine încercarea. Deci, Поэтому какой вывод мы можем сделать, смотря на искушение и испытание? Испытание – это обстоятельства извне, в то время как искушение –
это отношение изнутри. Deci o ispită care trebuie evitată. Это искушение, которое необходимо избегать. Acum, dacă ne uităm la Matei 6:13, știm că nu se spune, Doamne, nu mă duce în păcat. Da? О чем же говорится тогда в Матфея 3:16? Мы знаем наверняка, что в этом отрывке не говорится, а именно, не говорится, Господи, не введи меня в грех. Da, pentru că asta ar fi contrar caracterului său. Потому что это противоречит Божьему характеру. Deci, ce ne vrea să ne învețe la subiectul ăsta și nu ne duce pe în ispită? Cred că aceasta... К чему призывает нас Иисус в этой молитве? Deci este o chemare să fim vigilenți în rugăciunea preventivă ar fi, da? Это напоминание или же призыв к бдительности. Când ajungi la acest subiect final al rugăciunii, în rugăciunea Tatăl nostru, care am văzut că e pe puncte așa de subiect, когда мы подходим к заключительной теме этой молитвы, deci îi dai lui Dumnezeu, tu deja ai înțeles că vrei voia Lui, ești îndreptat, tu știi că El face dreptate și nu vrei să cazi și să eșuezi prin a cădea în păcat. Asta de fapt. Nu te găsești într-o încercare dacă nu consideri că e bucurie, nu despre asta, ci nu vrei să cedezi poftelor tale, ale firii tale. И когда вы подходите к заключительной теме молитвы, вы говорите тем самым Богу, что ваше сердце настроено на праведность, что вы не хотите упасть и ошибиться. Когда вы оказываетесь в испытании, и если вы не принимаете его с радостью, то очень часто мы поддаемся искушению и даем место действовать плоти. Și aici ne spune să ne uităm la versetul 2 ca să facem, cum să zice, aplicarea la expresia care este aici, periasmos. Да? И теперь мы должны с вами рассмотреть второй стих для того, чтобы понять, как его значение, вот этого практическое значение слова «перасмос» – испытание. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Așa spune versetul, da? Asta care verset? Versetul 2, 1:2. Так, сейчас найду стихи. Где они у нас тут? Братья мои, да. С радостью принимайте. Второй стих, простите, второй стих, пожалуйста, кто-нибудь. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Acum aplicăm cuvântul în contextul ăsta. Când treci prin încercare și nu consideri să te bucuri, poți să fii tentat să cazi în ispită. Înțelegi? În pofta trupului tău. Если вы не осознаете, что испытание вашей веры производит терпение, и не позволяете терпению произвести в вас совершенное действие, тогда вы склонны ответить неправильно в этом испытании, поддаться лукавому и впасть в искушение. Acum versetul 3 spune, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Versetul 3. В третьем стихе, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Dacă nu-ți dai seama că încercarea este o probă a credinței tale și produce răbdare, nu lași răbdarea să-și facă desăvârșită lucrarea. Te lași, renunți, sau înțelegi? Поэтому, если, еще раз повторимся, не позволяете терпению произвести в вас совершенное действие, тогда вы склонны ответить неправильно в испытании. Și atunci ce se întâmplă? Dacă nu ai răbdare și nu lași răbdarea să-și aducă rezultatul, să fii desăvârșit, atunci e posibil să fii nepotrivit în acea încercare sau posibilitatea de a cădea pradă celui rău.
Тогда в этом случае ты можешь просто поддаться на уловки лукавого и впасть в искушение. Deci este vorba de, tu știi adevărul, ca să fie mai clar, știi adevărul, dar zici, nu mai pot, gata, renunț, nu mai stau, înțelegi, tare în ispita asta și însăși asta până la urmă te duce la ispita care încercarea ta nu și-a făcut эффекту. Когда появляется определенное испытание, и ты недостаточно бдителен, недостаточно терпелив, это, конечно же, может тебя привести к искушению. Și aici, ca să totuși să întărească acest adevăr, Kay dă o ilustrație despre ea și cu soțul ei, Jack. И тут дальше Кей приводит иллюстрацию из ее жизни. Și ea se pregătea dimineața când s-a sculat, i-a spus lui Jack că pleacă la Atlanta, era o conferință și trebuia să ajungă la 12:30, pentru că sunt aproape 2 ore de unde mergea. Кей должна была быть в Атланте для того, чтобы провести какую-то конференцию, которая начиналась в 12:30. Ea îi spune lui Jack, trebuie să nu uita că în 2 ore trebuie să plecăm. Dar el a coborât la 10 și ea a zis că se plece la 10:30. Dar el la 10:25 a ieșit pe ușa afară și a zis că se duce până la birou. Поэтому они должны, так как у них на дорогу уходило 2 часа, они должны были в 10:30 утра выехать. Но в 10:25 Джек вышел из дома и направился в офис. А что вы понимали, офис находится рядом с их домом. Și ea s-a gândit, nu uita că în 5 minute trebuie să plecăm. Adevărat că e acolo pe același teren birou, dar 5 minute ai ajuns și n-ai Когда она поняла, что осталось всего 5 минут, они должны выезжать, она побежала за ним, чтобы сказать ему, что в течение 5 минут они должны выехать. Ea a zis, ok, s-a făcut 10:30, la 10:35 i-a pus cafeaua și aștepta să apară, să ia cafeaua pe drum. В 10:35 она подготовила кофе для них в дорогу. A sunat la birou, era acolo la noi, dacă ea vorbea, era cu voce tare și toată lumea auzea. Unde ești, Jack? Dacă e, vino că e târziu. Ea a strigat după ea, știi? И она побежала громко, зовя его, где ты, нам же нужно выезжать. Iată că s-a făcut 10:45, el tot acolo era și ea atunci era foarte furioasă, zice, cafeaua s-a răcit, ce mă fac? В 10:45 она понимала, что они очень опаздывают, и она была очень зла. Eu care mi-am planificat tot timpul de dimineață, toate le-am făcut așa ca să meargă bine programul, de îi venea să plângă, îi venea foarte, ea zice, făceam fum, da? Și în absența lui am încercat să citesc o carte despre rugăciune. К 11 часам она была настолько зла, что просто уже могла расплакаться от злости. Она так тщательно распланировала свое утро, а теперь все планы развеялись как дым. Они уже никак не могли вовремя добраться на эту встречу, которая была запланирована. Ну и в это время, пока она его ожидала, она попыталась сконцентрироваться на одной книге о молитве. Și mi-am dat seama că nu pot să mă concentrez, da? Și dintr-o dată aude claxonul. Deja este 11:05. В 11:05 она услышала звук автомобильного гудка. Când am ieșit pe ușă, eram ferm nemulțumitoare și vreau să-i zic ceva, da? Dar Она была настолько расстроена, что еле сдерживала себя, чтобы не сказать что-то. Și atunci și-a adus aminte de versetele astea de la Iacov 1:2-3. Și dintr-o dată a zis, gândește-te că în încercare trebuie să ai bucurie care produce răbdare. И тогда она сразу же вспомнила Якова 1, 2 и 3. С великой радостью принимайте
испытания, которые производят terpenie. M-am urcat furioasă de așa în mașină, dar versetele acestea mi-a adus aminte și am decis să schimb atitudinea mea, observați? Когда она села в машину, она была изначально готова проявлять свое возмущение, но решила не поступать по вожделению плотью, а поступать по духу. Deci am vrut să nu las firea mea să meargă mai departe și să mă ispitească. Она не хотела позволять плоти быть искушаемой. Deci cuvântul și-a adus aminte, ea a luat cuvântul în serios și a vrut să-l aplice, că de fapt asta vrea să ne spună. Вот она настолько серьезно восприняла слово и написанное в нем, что она на практике хотела его применить сразу же. Și atunci călătoria noastră n-a mai fost afectată de discuție în încercarea asta și am știut să mă înfrânez și să las Duhul Sfânt să controleze emoțiile. Da? Поэтому их дорога была настолько прекрасной, и это, конечно же, только потому, что она решила, это был ее волевой выбор, решение подчинить свою плоть Святому Духу. Asta vrea să spună, nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Именно Adică поэтому vrea она говорит, să ne elibereze de puterea asta de ispită. Înțelegi? веди нас в искушение и избавь от лукавого. Când accepti și înțelegi acest lucru, ești eliberat. Da? Когда ты понимаешь и принимаешь это, ты получаешь освобождение. Cu alte cuvinte, îi spunem lui Dumnezeu că nu vrem să fim prinși în cursa diavolului. Другими словами, мы просто говорим, не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Это тем самым мы говорим Богу, что не хотим впасть в ловушку сатаны. Asta înseamnă că eu cer ajutorul Tatălui Ceresc ca să nu las să fiu ispitită. Da? Это молитва, которую мы обращаем к Богу, чтобы Он помог нам быть бдительными и не поддаться искушению. Și acum vrea să ne uităm împreună la Matei 26, 36 la 46, să ne ducem în grădina Ghețimani și să citim cu atenție acest pasaj și să vedem cum răspundem la întrebarea asta, să nu fii ispitit și să mergi mai departe, deci să înțelegi ce înseamnă asta. Expresia și nu ne duce pe noi în ispită. Матфея 26 глава, 46 стих. Чтобы понять, прочитаем внимательно этот отрывок. Так, давайте прочтем этот отрывок. И Матфея 26 глава, с 36 по 46 стих. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и пободрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы 1 час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя, в другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в 3-й раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников.
Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. Deci să luăm acum versetele și să ne uităm la cuvântul veghere și rugăciune, ca să înțelegem, da? Hai să subliniem cuvintele. Avem textul sau nu avem acolo? Nu, n-avem. Da. Ok, important e, voi aveți textul, să ne uităm ce învățăm despre rugăciune și a veghea. Читая этот отрывок, мы должны посмотреть, что мы узнаем с вами о слове бодрствовать и молиться. Deci Domnul Iisus se duce cu ucenicii la Ghețiman ca să se roage, da? И Иисус идет на место, называемое Гефсиманию, с учениками, помолиться. Și în versetul 37 spune că s-a întristat și s-a mâhnit foarte tare. И в 37 стихе сказано, что он начал скорбеть и тосковать. Și după asta spune la ucenici, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Deci, ce învățăm despre cuvântul vegheați? Он говорит, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Итак, что мы узнали с вами о слове бодрствовать? Ce învățăm din versetul ăsta? Domnul Iisus îi spune ucenicilor că îi spune ce problemă are el, da? Sufletul meu e cuprins de tristare de moarte. Am nevoie, da? Rămâneți aici și învegheați împreună cu mine. Интересно, он говорит, тут Иисус говорит, что душа моя скорбит смертельно. По этой причине он просит учеников, чтобы они были с ним и бодрствовали. Da. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, s-a rugat zicând. Пал на землю, на лицо свое и молился. Acum, ce este paharul de care menționează aici? Дальше у нас следующий вопрос. Что есть чаша? Что это за чаша, которую Иисус хотел, чтобы Отец отвел от Него? Care el vrea să-l îndepărteze. Чаша страданий. De suferință. Așa. Și... Ce? Cineva să citească, zice, compară cu 18 Ioan 18 cu 11. Мы должны сравнить с вами этот текст с Иоанна 18:11. Прочтите кто-нибудь. Иоанна 18:11. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец мой?» Da, deci ce învățăm aici? Что мы видим тут? Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Interesant, nu? Неужели мне не пить чашу, которую дал мне Отец? Интересно. Da, Он deci согласен пить эту чашу. И он не противится. Soгласен пить эту чашу, не противится. Deci el nu se împotrivește și este de acord să bea paharul acesta. Așa, foarte bine, foarte bine. Это как будто то, что уже было приготовлено, и оно есть готовое. Ну, Asta ce a fost, cred că, pregătit pentru el. Exact, exact. El deja era pregătit. Da, foarte bine. Ok. Deci, vedem că el a zis că s-a rugat ca să ia paharul, pentru că era suferința de a muri pentru păcatele noastre, care el știa că l-așteaptă, da? Это страдание, которое он должен был испытать за нас. Deci, ce înțelegem noi de aici? Итак, что мы понимаем? Ce vrea să spună? Что он хочет сказать тут? Deci, el spune asta, da? Он просил Бога изменить его план. Aha. Deci el a cerut ca Dumnezeu să schimbe planul lui. Într-un fel, depărtează, dar nu cum vroiesc eu, ci cum voiești tu. Deci el de fapt vrea să facă voia, dar el se gândea știind cât e de mare suferința să... Чтобы ему не страдать. Da.
Deci asta el spune pentru că trebuia să sufere. Da. Da, exact. Deci, ce înveți când despre cuvântul veghere și rugăciune aici? Итак, что вы видите тут о слове бодрствовать и молиться? Care este vegherea Domnului Iisus chiar în fraza asta? В чем заключается бодрствование Иисуса Христа вот даже вот в этом выражении? Eu simt așa, să zicem, da? Он Dacă вовремя e cu среагировал. putință. Aha, ce zice? Он вовремя среагировал, когда Петр начал действовать по плоти, а Иисус ему сказал, что нет, это так должно быть. Mhm. Deci, el aici imediat a reacționat atunci când Petru a lucrat în firea lui. Da, da, acolo, dar acum aia e ca să vede foarte bine. Deci vedem un contrast, da? То есть мы видим определенный контраст тут, да? Și Dumnezeu, nu, spune, eu iau paharul acesta. Acum era deja în acțiunea И de a он lua paharul. говорит, что он как бы эту чашу он выпьет, она для него предназначена. Acum ne întoarcem înapoi la Matei, când el spune, Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Deci imediat și-a adus aminte, cum a zis și Chei, da, e încercare, dar eu ce fac? Eu trebuie să mă bucur. Da, eu am zis că dacă e cu putință, da, eu trebuie să fac voia ta, că de-aia am venit pe lumea asta. Înțelegi? Поэтому он говорит, видите, если возможно, доминует чаша сия. Поэтому он говорит, не как я хочу, но как ты. То есть он сразу же понял, что это есть испытание, которое он должен пройти, и в этом испытании, чтобы он не был искушаем. И он не был искушаем. Ce este vegherea? Chiar când ne rugăm, noi ne auzim cuvintele noastre și mai ales dacă vorbim și tare și mai bine. Поэтому мы должны бодрствовать. Так? Și atunci, imediat, el și-a revenit, facă-se voia ta. El știe cuvântul lui Dumnezeu, el se roagă, el știe de ce a venit. Facă-se voia ta. Asta e o Он veghere. говорит, да будет воля твоя, сразу же. Apoi a venit la ucenici. Ei, ce au făcut ucenicii? În loc Потом să... он пришел к ученикам. Что сделали ученики? Ce au făcut? Au vegheat? Они спали. Бодрствовали они? Нет, они spali. Au Da. dormit. Domnul Iisus le spune, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Asta e И versetul, da? Иисус говорит им, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Deci asta trebuie să facem noi, să veghem, să ne rugăm, să nu intrăm în ispită. Мы Înțelegi? должны бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Pentru că Duhul în adevăr, spune el, Domnul, este plin de râvnă, dar carnea neputincioasă. Потому что плоть немощна, а дух бодр. Deci și noi să fim dependenți de Dumnezeu și să recunoaștem că suntem neputincioși, dar avem nevoie să cerem lui Dumnezeu să ne ajute. Мы должны осознать нашу полную зависимость от Бога и нашу беспомощность пред искушениями, и что без Его помощи мы не sправимся. Și acum deci vedem că la versetul 38-40 spune vegheați cu mine. Deci el le spune vegheați cu mine. Da? В 38 и 40 стихе мы видим, что он говорит, чтобы они бодрствовали с ним. Ce s-a întâmplat cu Petru? А что же произошло с учениками? А? Заснули. А он адормит. De ce au adormit? Они уснули. Pentru că nu a privit și s-a rugat. Deci n-au vegheat. Da? А почему уснул? Потому что не бодрствовал и не молился. Și mai târziu, ce s-a întâmplat cu Petru? И позже, что произошло с Петром? S-a lepădat de Domnul, da? Предал. Господа. Deci, Da. Și aceasta a fost chiar despre Petru, pentru că
adversarul, când spune el el știe, a experimentat. La 1 Petru 5 spune că Satana dă tâlcoare pe cine să înghită, da? Dacă te prinde. Интересно, что в первом послании Петра потом он говорит, Петр именно об этом пишет в своем послании, что его враг, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Da, Luca, Iisus spune lui Petru, Satana voia să-l cearnă ca pe grâu. Da? В Луки 22 главе Иисус уже говорил Петру, что сатана желает сеять их как pшеницу. Și Domnul Iisus spune, m-am rugat pentru tine. Da? И Иисус что говорит? Что он молился. Deci, în ciuda avertismentului clar care i-a spus că o să se lepede de 3 ori, i-a spus Domnul Iisus înainte de a se lepăda, el nu a vegheat. Asta a fost problema lui Petru. Проблема Петра была в том, что он не бодрствовал. Și de aia n-a câștigat bătălia. И поэтому он и не смог одержать победу. Он не устоял. Credința lui a eșuat. И его вера просто не справилась. Da, s-a lepădat. Dumnezeu И он отрекся. l-a primit, l-a iertat, dar totuși ce s-a întâmplat cu el? Но Бог его принял, простил. A fost întristat, a plâns amar, a regretat. Он раскаялся, он плакал, оплакивал свое отречение. Deci, când Domnul spune nu ne duce pe noi în ispită, El vrea să fie un model de a recunoaște că există o luptă spirituală. Важно понимать, что есть духовная брань. Deci să conștientizăm că Satana vrea să ne cerne ca pe grâu, cum a făcut și cu Petru. И мы должны осознавать, что сатана хочет сеять нас как пшеницу. Și nu vrem să fim singuri în această luptă spirituală, ci trebuie să cerem ajutorul lui Dumnezeu. И мы не должны быть сами в этой битве, в этом сражении, но мы должны искать Божьей помощи. Deci, dacă înțelegem că trebuie să veghem și să ne rugăm, Если мы понимаем, что мы должны бодрствовать и молиться, atunci noi totdeauna ne încredem în Dumnezeu, vrem ca să fim atenți și să credem cuvântul care știm despre situația respectivă, că Biblia îți răspunde la toate situațiile. И мы должны доверять Писанию, потому что Библия содержит ответы на любые ситуации. Și spune că să nu spunem niciodată că nu putem să trecem prin încercări, pentru că avem promisiunea la 1 Corinteni 10:13. Nici o ispită nu să citească el cineva. И у нас есть такое замечательное обетование в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 13 стихе. Прочтите, пожалуйста, кто-нибудь этот стих. Пожалуйста, кто-нибудь прочтите. Uite că e acolo. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, и при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Deci, ce ne spune aici cuvântul ispită, periasmos? Ce spune? Nici o ispită, ce? Что мы узнали тут об искушении? Перерасмус. E comună pentru om. Dumnezeu e credincios ca să nu lase mai mult decât poți să duci, da? Независимо от того, какое это испытание, Бог не допустит быть искушаемым сверх сил. Și El îți dă o cale de scăpare, da? Но Он даст и облегчение, то есть даст решение. Deci, asta trebuie să înțelegem noi. Это мы должны с вами понимать. Și acum ne duce la rugăciune să aplicăm Matei
capitolul 5 și spune așa, rugăciunea finală trebuie să fie un strigăt în sărăcia Duhului. Noi știm care e sărăcia Duhului, că omul vine și vede neputința lui, că nu poate nimic să facă de păcatele lui, de toate și vine înaintea lui Dumnezeu, da? И в заключении наша молитва должна быть вот в свете Матфея 5 главы. Во-первых, в нищете духа, то есть мы должны осознавать эту нищету и нужду в Боге. Deci dorința aceea care vreau să am standardul lui Dumnezeu de sfințenie. Оплакивая свой грех и понимание того, что мы не можем достичь Божьих стандартов святости, De blândețe, кротости, de foame și sete дupă cuvânt, жаждая праведности, după neprihănire, de o curățire a inimii. чистоте сердца. Deci, cunoscând toate aceste adevăruri, tu spui, ferește-mă, Părinte, de încercări inutile în care ar putea să mă trezesc ispitit, adică nu veghez și И ты говоришь: Господи, освободи меня от этих испытаний и искушений, от этих испытаний, в которых я могу быть искушаем. strigătul nostru trebuie să recunoască realitatea că suntem într-o luptă spirituală. Это молитва сознания в реальности духовной брани. Și că puterile mele sunt slabe și nu pot fără ajutorul lui Dumnezeu, da? И важно понимать, что мы не можем справиться без Божьей помощи. Asta înseamnă să pui împreună vegherea și rugăciunea împreună când e vorba de ispită. Вот что значит бодрствовать и молиться. Adică să nu crezi că tu le poți rezolva pe toate fără de numai tu singur. Не нужно думать, что ты можешь справиться со всем, что ты сам со всем справишься. Și acum e timpul să ne rugăm, să ne concentrăm asupra noastră din ceea ce am învățat. А теперь настало время молитвы. Помолимся в свете того, что мы с вами узнали. Deci trebuie să ne ferim de ispite și să fim totdeauna, să veghem în rugăciunile noastre, în ce privește nu cumva dinăuntru să vină ispita în încercările noastre. Очень важно бодрствовать. Почему важно бодрствовать? Для того, чтобы в этих испытаниях, в которых мы находимся, не поддаться искушению совершить что-то неугодное Богу. Fiecare din noi avem anumite zone, să spunem așa, vulnerabile sau ceva care noi știm sunt slab la asta sau la asta. У каждого из нас есть слабые, чуткие зоны. Вот в этом отношении ты точно знаешь, что вот тут у меня есть слабость. Nu iau neapărat niște hotărâri și zic eu o să fac și o să dreg și acum așa, ci mă rog ca Dumnezeu să mă elibereze în orice situație când sunt ispitit, da? Поэтому в любой ситуации понимаешь, что ты не должен впасть в искушение, независимо от испытания. Și când noi dorim să împlinim cuvântul lui Dumnezeu și neprihănirea lui, atunci Dumnezeu intervine, da? И тогда, когда мы желаем Божьей праведности, тогда начинает действовать Бог. Da. Deci trebuie să cunoaștem că diavolul răgnește, el nu poate să aibă putere, că numai dacă îi deschidem noi ușa. Înțelegeți? У сатаны нет силы и власти над нами, только если мы ему не позволим. Noi trebuie doar să ne împotrivim lui prin credință și prin ceea ce știm din cuvântul lui Dumnezeu. Мы должны по вере действовать и совершать угодное ему. Deci, secretul este ca cuvântul lui Dumnezeu să rămână în inimile și mintea noastră și aplicându-l, așa putem să menținem rugăciunea asta și nu ne duce pe noi în ispită sau nu ne lăsa să mergem în ispită în sensul ăsta. Поэтому понимаем ли мы теперь,
то значит вот это последнее выражение «не веди нас в искушение», и как оно на практике выглядит. Că noi vrem să facem voia Lui. Мы хотим исполнять Его волю. Asta e rugăciunea, da? Да, в этом молитва. Hai să ne rugăm. Давайте помолимся. Și